Maka itolo silala nje naseyitrenda indzaba lapha kube nemhlangano itolo eParliament wangansense ke bekungasiko ukuthi kuhleli indlu bekuhlangane nje malunga lambalwa langemalunga ke portfolio committee national defense kutanywa ke kususwa lapha na ke bacedwa kabambuza lolunga leParliament ngaphansi kwenkundla yaseyaphinza beke ngusihlalo wayo ke national defense portfolio committee ngabe indzaba le kanjena ke ningayihlathiyani ithini neke neNNC thina siyicongress mfanami nanonke ningebekunene ngiko ke lesathi kwathi nga73 inkosi Sobhuza leseyithethela amandla wahlisi betela enkosini Mswati lokuthi abe emandla abe ngange waNkulunkulu kuthi nale parliament angayidissolve nema-cabinet ministers awaqoshe onke nemajaji awaqoshe onke kuthiwa state capture le capture endeka ngalo 73 nyalo beseyimiphumela yabo kuke kwaba khona ke nalokuthi nasingathi khethela lo prime minister si 1.2 million siyelukhethweni sonke sithi sifuna bani zweli mathina bengi prime minister kuyakhombisa ke lokho Maswati funa nibuke kabusha akunawusisita lokho ngoba phela nyalo naye angamehlisa amendise lakufunako njengekubona kwakhe ngoba usenawo lamandla nyalo nje usukele speaker lokhethwe bantu watshelwa nguye ukuthi ehlisele omnye umuntu bacele lenye ilunga leParliament bacede lokhethwe sive sasehosiye lo bacede akasesiyo ukuthi wasehosiya kuphela so iMP elive lonke wenda lokufunwa live lonke sithithine silive sesifuna inzando yelinyenti sithithine bukhosi abube seceleni njengabaseNgilandi lobungangeni ipolitiki eMaswati akabuke ukuthi lesidlada singena sifike la kungafanele sifike khona sithithine umnumzana kathi ihlinzela inkomo yakhe ashona ingadi athi nya azashimbilike anqamuke nesandla sithithina kunjalo siyabonga nje lapha sithi ke siyicongress baceda kayindzawo utawuqhubeka aphathe la afike wakhethwa khona baphatha ngoba nyalo somele live lonke akayindzawo kude sandla noma sidladla noma yini lesitamhla simula lapho simkhophe kutabeke akusesiyo le democracy sengilethi inkundla letithi lo hulumende usekhaya lemuntu ngiko Maswati hambani yonke indzawo nibhukule nihambe niyocela uhulumende lomusha nalapha nje ndasi lapha kumagawugawu hambani sesifuna uhulumende wenyingi siphume ekhaya lemuntu inkosi inibusise sibonga kakhulu make masibuko khulumisana wehlelo lama current affairs lapha kaSwazile News Audio Channel